Hello, Nilogi Kuga, Tani Yadini, Pukati, Apple ID account. Apple ID account me uni, permitu iPhone, iOS device any. Apple ID account me to come on. Apple ID account me money. Penny Apple Store, App Store, the download application, I can you know, with a potential pay your phone, the can you know, who then permitu iPhone iOS device ตะไคร้นี่ Apple ID กล้องบอกตะไคร้ก็ได้นี่แค่ทีนี้อีประกอบแล้วว่า Apple ID กล้องตะไคร้นะสุดท้ายประกอบแล้ว Apple ID กล้องวันนี้เป็นมีก็บอกตะไคร้นะมีสิ่งนี้จีมีพี่พอมีพี่ไว้มีพี่ก็บอกตะไคร้นะแต่ไม่รู้ตะไคร้นี่เป็นเอาแล้ว Apple ID นี่วะนะเรื่องจีมีไม่เอาเลยจีมีสัตย์วะนะจีมีเพราะว่าเอาเลยดีเนี่ยเป็นเรื่องช่องพวกนี้ในลูกคู่กันที่วะนะเป็นตัวที่เขาวิลีคู่กันเนี่ยเป็นในจีมีไม่ตัวดีเนี่ยก็เลยจีมีที่เล่นนี่นักข่าวเป็นช่องผู้ที่วะนะสุดท้ายแค่นี้เนี่ยเป็นจีมีอุลีคู่กันเนี่ยเป็นก็เอาเลยว่า Apple ID กันเขานะสุดท้ายก็เลย Apple ID กันเนี่ยเป็นนี่เลย browser เลยเนี่ยกระเป๋าน้ำมันจะจ่าย browser ไว้เราไป address bar นี่เป็นดูแล้ว appleid.com appleid.com สุดท้ายเวลาเชื่อนี่เราเลย Apple ID website เลยก่อนนะเราไปสิเราไปมีเอาไว้ตับบอเราไป create your Apple ID Apple account ตัวนี้ก็ได้เนี่ยเป็นมา sign ไปในนี้ไปเรียกเรา create your Apple ID Okay, so pagkati Apple ID ko tani kaya paniloli Apple ID website video pagkaba phone ito sewa na pagkaba tela pagkaba information pagkaba sewa na so pagkati na pagkaba sewa na so pagkati na li first name pagkaba pagkaba last name the country region เนี่ยแค่เป็นมีเรื่องกอบโยนี่ไปที่เรากอบโยตีวะนะแล้วเป็นมีเราเลย America United States เนี่ยตีเอาเดี๋ยวเลือกที่มีเป็นตี account ไม่เดี๋ยวเลือกที่เป็นมี review เนี่ยประวัติเราaddress ก็ได้เนี่ยประวัติเรา United States America address แล้วนะภาษาแค่นี้เนี่ยเป็นมีเรา recopy address ตีวะนะไอ้ยังดีแค่เราจะอยู่เลยชุกก็ได้เนี่ยยังก็รีดไปชุกก็แล้วนะสุดไทยแลนด์เราพูดไทยแลนด์นึกไม่ได้กอบยาวเลยนึกไม่ได้กอบยาวสถานที่วะนะแค่นี้ก็ดูได้ไทยแลนด์นะวันเดียวเปิดที่วันนี้นูเพลมินีเนี่ยนึกว่าอะไรดูวะนะนึกว่าแต่นั้นนูเพลมินีบาร์วะนะวันเดียวนึกว่ามันเอาดีกันแต่นี่มันไม่ใช่เลยที่เนี่ยเป็นไอดีมิลล์มาไม่ได้มีตามนั้นจากกุฏิแต่มีอยู่เนี่ยว่าจะจานาก็ได้เนี่ยมีแต่นั้นอุปเลมีบาเดี๋ยวมีมันติกามันนี่นักเกนี่เลยกันนี่วะนะก็ได้เนี่ยว่ามันติกาแต่รีดูวะนะสุดท้ายเป็นเราปูเพลมีวะนะว่ามันเลยเนี่ยก็ได้เนี่ยเป็นนี่เราปูเพลลาเลยเนี่ยวะนะสุดท้ายhuda te mini ne patani na huda anni ne tagatu kriya thare bana okay patana pe uple mini huda patan da pe name@asambler.com ne patana pe me address bana so da ke patu le plum all gmail da ne patana pe gmail bana everything like Gmail wala alashi @gmail.com ka ba pa na udah password takutu asana redo ko mano tika udah tale Apple ID takutu password ne redo ko tane udah we phala te kan dia your password must have 8 or more character structure ก็บอกครบแล้วนะหูได้ upper and lower case letter นะตากุตุเนี่ยเปิดแต่ลิมันเพลดูก็บ่าลิมันเพล C ก็บ่านะ
with a later can at least one number a structure no he go about the cacao no so that the hilo takutuni about structure hobble with a lima play do kabapa lima play sisa kabapa with a no gisa kabapa to play no so did me te do ne permite do ne decided one masama the cabe did okay tabaro a p p l e f I d with a ne chow ne de chow di sa one do no so apple I d ni chow ni de chow di ni so a lima play do pa with the apple the I lima play do pa with the no is an kiki who kita who so no is a pa with the away hoblet no kala kasi u ble ni hoblet one who than di sa one pilo di sa ni so ke per kilo di sa one me hilo di ni mane pas one ke ni la one who than ni pakai cihi takut tu ni one so la ke betul dah ni bani dia ke pada you passport must have ni tapi kalau ni lah kalau ke siapa lah kalau ke sini kami pilih dah bakal ke siapa itu mau kau tahu sini kau asal dah kau beli lah udah upper and lower case letter lima plus C lah udah at least one number asal kita no kita beli lah kau dah ni beli tani baru kau dah ni well kau sudah wala kala ke siwana ake pita te kan ni go de ka di te wa chi ki ta ku tu wa chi first lay ta ku na ake di ni ba go ko da ni awe la kala ke siwana ta te kan okay so confirm password ni to ba ti do te ta ku tu ni ti lo na di to la di ta ko password wa chi ma lo ti yo na ka ni nu ke ta password ta ku tu pe ya ni te ti do ti lo udah okay ani mi le yo le yo we ta wa phone number wa ni tu le tu ko le ta ko ni country region ni tu me me ri ka copy ni pe kan no copy phone number ti ke la copy phone number ti wa na ta de tu mu ke country region pe ni ti ka Thailand ko da ni pe ni pe phone no bi pe ni ye to re Thailand no so kita ko ke country region ni me ri ka copy ni ke phone no bi pe na to re copy wa na so ni ma ta de Thailand ko da ni ye Thailand no Thailand udah okay Thailand to wa ni plus 60 na plus pound hu na me le copy according to me plus 95 wa na so okay le ta ko ni country region ni me ri ka copy ni ke phone no ye kan ni copy wa na ke ni ye ri da Thailand ko da ni che ri Thailand na udah kedua phone no bi na मेरे को भी हुआ है ने $1 को भी फोन हो गई ना बामे का वो क्वेश्चन है कॉपी नहीं तेरा ओके उधर फला ने verify with text message मेरे फोन कॉल मेरी बात आले वो क्वेश्चन है कॉल मैसेज नहीं मेरे text message वो ना मेरी बात आले वो कौन फोन हैก็โฟนนาทีนะเกาหลีในเรื่องโฟนเขานะว่าจะแค่ไปเรียก text message นะส่วนคำนี้เนี่ยเอาไว้ก็เช่นนี้ว่าเกาหลีไปโฟนนวีนี่ก่อนนะโอเคอุดมไม่วิ่งเนี่ยถ้าพอได้สกลงแหล่งวันนี้ดีเว็บยานาเต้เนี่ยมาดูต่อแล้วพิจารณาว่าดียานาปงเต้เนี่ยมาดูส่วนที่น่าจะดูเนี่ยความมิเตชันเนี่ยมาคือเอานิวโค้ดต่อที่ว่านะส่วนสิ่งที่เป็นนิวโค้ดเนี่ยส่วนเว็บแชร์เนี่ยเราต้องไปคัดแชร์กันนี่ส่วนดีเว็บยานาเต้เนี่ยดูแล้วนะส่วนแค่นี้ G X F okay maybe let's see the continue okay so our web then I verify email and email with the verification code has been sent to the manager the Gmail ni dikai ni o share na code the detail region who le wa so da ni chin da pe ni Gmail ni wu de na fi ni code ni na ji ta na pe ti la wa na
Okay, so from Camille, Western, you work all the Gmail, who then a then you look all the Gmail impossible, no? And my money, Western, you work all the Pachin, if you get the one. So, Bacanilo, Bacan, look all the Gmail, one. So, the browser, who name, you know, the Gmail address, Gmail account, www.gmail.com. Chỉ đuôi www.gmail.com. Okay, so hay là Gmail của nó, so là cái này là cái Gmail của cái này, ở hay plot được của nó, so là giờ là Gmail bên này nè, chúng cái Gmail là bị cái là, bác tí là Apple ID cái này bị là cái Gmail này của nó, này bác này là cái Gmail này của nó, bây giờ cái này bác có cái Gmail này của cái này bên này nè. Okay, udah betul ni lah petaku tu. Petaku tu betul ni mana? Sebab peduli ni pemerintah tak boleh peduli ni masuk password tu mana? Kan di just tempat mana? Udah next. Okay, okay ni takut tu semua balik ko ni, ni lalu Gmail mana? Sebab awak phone channel lah nak tanya nak mana dikan takut tu anda mana ni mana ti betul mana dia mak cancel mana? So nanti ada le Gmail inbox pun ni awak Apple ID Apple website share ni awak email mana? Kamu ke kau le bukan ni lah Apple ID kau ni. Awak share ni balik sebab bersih ni terbor. Để bắt qua lấy phala an thì để câu hút lấy phala đi te water khi giờ khi nuôi water khi giờ khi nuôi khu ta này phim cái lấy bê Apple ID website lấy bên này cái này để bắt đầu là phim cái sharing ba câu hút lấy này mà nó lấy chỉ mấy bên này water khi giờ khi nuôi sau đó khi ta nói này bắt đầu là water khi nuôi udah peman next lah udah cara nak tay di kana password so ni tay na tay save and si awak share ni wa ID code li ta pha ko pla li notification hết rồi nak ko la pe share Apple ID code is nga share khon le ko ne je kon nuôi lui quick so đó cái này nằm ở đây cả nó ok cô ta này cái này cái con này cái share này qua câu khi khao nó có gì khác đi này share này qua lấy về Gmail bu câu hút lấy udah belen lấy về Gmail inbox để cái này câu hút này để bên này cái này lấy Apple ID website udah berdua ni lah nó udah berdua này mấy video cái thằng share này qua câu kita pun câu hút lấy anh này share này qua lấy về phone nào gì lấy về phone bu nó phone nào gì về phone nào gì lấy phi đi cả cái này lấy berdua thì cái lấy pasal là tí là khó thì Apple ID cái này phi đi cả phone nào gì này cái thằng share này qua câu hút lấy để cái này câu hút lấy này đấy bên này lo nó sau đó cái này câu hút lấy này bên thằng đun này lo tập lo đấy sau đó cái này lo đi vào nó sau đó bên tí Apple ID này video nó bao lâu đã đi vào nó còn này cái này thì qua câu khi lo nó tập lo này Gmail tập lo lên phone nào gì này thì qua lên Gmail này bên nó lên Gmail inbox udah cái này câu hút lấy này để cái này lên Apple ID website udah berdua lo để lagi thay qua câu hút lấy phone nào gì để cái này câu hút lấy này udah berdua lo udah penuh lo na sudah ke peti Apple ID konti tersor na konti tersor di willy na awak di ni li na sudah udah apa ke ma review na tidak petu kini kone tidak petu Apple Store udah ada kini kone pakai review Apple ID account na sudah nak đi ra cái review gọi này nằm khi nhiều tiêu là nằm lấy iTunes tí mấy cái nằm lấy nên là lấy App Store đây nằm review tiêu nó
Okay, so niya din pagka review Apple ID ni, ano? Kami review man tu App Store ni na ko ni. Ko review ara tin niya din ko review pagka mahal iPhone na ko ni polo computer polo iPhone na. iPhone made software made to ni ba download server na pagka download server ko ni link di ni face video pa la description ni video link na ni da download server iPhone software te wa. Kaya ye familiar bu ni iPhone software ko ni ye all iPhone software na. So đó đi ra cái review cái Apple ID của này all pagmale pagmale kinyo ne pagmale the iTunes so với thế mình pagmale cái này App Store pagmale nó cái màပြောle pagmas क्या वाले क्या ले iTunes software này bên iTunes software với cái này account chứ sự là cái account này với cái sign in sự là cái sign in with the ID le Apple ID le peti ka ne pani la pe ona pe email pe Gmail le peti ka Apple ID ne pani pe lu to pe ona the password ne pe lo ta ku tu with ma sign in on okay so we may apply la ne let's see the review ona okay so we pya wali pe email pe Gmail Apple ID Gmail pya wali with the country region the pia country region ne me le pagka tu US la ona United States America la ona ko ne pagka United States so da pasi la PE with United States sorry United States le pa set the United States United States the United States ona okay so the terms and condition man chi woni psi la pene the ball ora pa ma continue lo no okay so that we complete your Apple ID so we get la pela with the billing address ne pa phie phong pe ona pa tan la information be to set so complete page ka US address America address ko ne pa tan la America address pe ona so di pa binya America address ako ne pa le ku ko le ku pe ona so pa lo Google Chrome ne browser ka browser ka le pa lo Google Chrome ne with the Padula fake Padula pe ona pe address ba ni fake US address FAK fake US address address okay so that we may apply little for good day see that out here link one so don't yeah probably I want a US address one US address the car one so that le petit ba le one da ni so da ni petit ba le US address da ni da wa ni button la le po iPhone pe one so we need the iPhone ne the street ne the page ni le opinion le browser ni opinion ta phone
Ada copy gua, ini copy gua, ini minta copy gua dan lu tahu lah nanti ada copy gua, ada ke paste, ada lagi dari browser, city town, control C, copy gua, city. Tekan ni baca bunyi copy gua, copy ni. Okay, udah state province ni, text set aku dah ni, pay item ni, ni period text set, text set, udah save kau ni, check kau ini browser ni, save kau ni, konga, ni je quit water, copy ni, dah pakai, dan apa, udah area code ni begini phone number ni tablet ni, copy gua, udah pakai HPI, udah phone ni begini, now PI, way, copy gua, udah pakai paste ni, item buku mana, paste, udah pernah continue. Okay, so when I was Piawali, Gmail, Piawali, account can now choose to access all Apple service. Okay, alright, let's see that continue. Okay, so that we live on but the Apple ID account with the Kali one. So that Apple ID betul ni, dah ni. Kita betul iPhone dan iOS device ni betul Apple ID way dah penilai app store dan download application ni betul namanya macam mana tu ni. Okay, so dah kita ke bakal ni punya tips or set more ni mana dia antara dia ni subscribe ke channel tu le tahu tu ni. Itu nak channel kau ni kita ke browser ni dulu YouTube. YouTube ni lah YouTube dah ada search bar ni dulu tulis tahu nanti HOOLI tulis tahu dan enter kau ni sudah ke channel orang tulis tahu channel ni subscribe juga udah nasi dah kat kalang wen nama dekat notification sudah lagi video tahu lebih tahu ni bakal ada tahu dia mungkin mana tahu dia mungkin udah bakal ni punya tips or set more ni mana nak kuatir mana pada ni he bakal ni subscribe ni subscribe dia mana tapi mana kita suruh kuat